Kesengi kebaar kendai. Haka keteng ukwa ukun umensi mukun. Amen. Kutra Jesu tu pensele ingi da umensi muku jongme. Mengindu belak ban syampang. Badan pediang ya keketian ke jongme. Ke gospel ke kumu Markus. Kelenong ke bandingkong. Kajing sedang ke kubur babha u Jesu Christ ukun ublay. Kumni latho unong yathu lupa Isaya. Ngapa ya unong lam kubur jonga ong utrai. Haswa jongme ban penkre ya kelinti jongme. Dan ubah perta hari kenja. Tepen kre ya kelinti jong utrai. Tepen baik ya kelinti singkian jong u. Kumta uyo anes ulapa hari kenja. Udaya lap. Kajing kala kebamut. Ban yo ya kebaptisma bat kajing maap ya kipom. Man la ubriyo nakatahan Judea bat kanong ba Jerusalem. Ulalek ban sengap ya uyo anes. Kila plai la kipop. Bat ulapan baptis yiki ha kawa Jordan. Yohanes ulapong daki sabti sini on. Bat upla upan po sini ha kasingkai jong u. Ulabam daki puj bat kangap klau. Ulapan benah kipat ba. Uta ban hadian jonga ukam krau board ban yanga. Ngamlong ubabit buat bat bandem. Bat ban lau kisah juti jong u. Ngapen baptis yepi daka Henry une un pen baptis yepi da mensim bakun. Slam hadian ujisu lawan na Naziret kabaha katahan Galilea baru Yohanes ulapan baptis ye ha ke Jordan. Ujisu utang syukio naka ulayo i ka beneng ka bapli bar ya mensim ubawan hiar halor jong kum kaparo. Ti kasur kalawan na beneng. Melong ukun ba jonga ngada hun yame. Markam ta umensiam ulayalam ya syari kenja. Ulasa angta sau pausngi. Baru soitan ulapun syoy Ladon ru kimrat klau bat ki angel kilawan ban aibam aidi ya Andala tepatok ya Yohanes ujisu ulalik ca Galilea. Bat ulayalap iku kubur babha na ublay. Kaya kababiang kalapoy ulaong. Bat kahima ublay kalajan. Tu kelah kabamut. Bat tungay ya ke gospel. Kadba ujisu udang ya harut kapung Galilea. Ulayo i arngut kinong tong dokha. Simon bat upara jong Andreas. Bagi atong dokha hakapung dakajar. Ujisu ulaong haki. Ale bat nga bat ngan penlong yapi kinong tong brio. Markum ta kila ino ela kijar. Bat kila buot ya Ulalek kam sakmat bat ulayo i sakiway pat arngut sipara. Jacob bat Yohanes. Kikun Zebedi. Kiladang ya serdep ya kijar hakiling jongki. Ujisu utang suyo yaki ulakot yaki. Ti kila no ya ukpa jongki Zebedi hakalieng. Lembat kinong bela. Bat kila buot ya ujisu. Kila poy hakapernaum. Bat mariawan ka sabak singi sabat. Ujisu ulalek rung haka sinakok bat ulah sedang banhikai. Kibrik balay osngaw ya kila sngaw bang. Bat sngaw pelah. Ya karukom hikai jong Syam lah hikai kum kistat Henry kum ubadon kabor. Markum ta ubrio basong kusut lawan rung hakasinakok bat ulah kerkai. Mikwa ayu nangi ko Jisu Nazaret. Miwan hang ne ban penjot yangi. Ngatip medei Melong ubakut jong ublay. Jisu ulah dumak ya uksut. Sengap jar. Bertomi no na ubrio. Umensiam baman ulapan kertat ya unta ubrio. Ulalin yar bat ulami na Barok kibrio kila lengok jelang bat kila sedang ban keli para maki. Kani. Kajat jehikai ke batamai. Uni ubrio udon kabor ban ahikum. Wat iki mensiam bamkut. Bat kiko ungu ya Di marmar kanam jong Jisu kala priang keleng katan Galilea. Kilami na kasinakok ba kilalet bet chayeng o Simon ba Andreas. O Jacob ba Yohanes kilabot yaki. Kasingken kurim o Simon kalatia pang kisyo. Ba kilayatu o Jisu tang marsupoy. Ulalet syaka ba lapanyang yaka da kababat na yaka na kakti. Kakisyo kalapalak yaka ba sisendan
kala sedang ban penkrek jingba meki. Anda premiet tang susep kesengi. Kibriu kilawan ra Jisu ya ki bapang ber kibasong sut. Barok ki traisnong kilailum hakmat kata kayeng. Jisu ula penkot bon ba ki bapang harukom. Bar ula bekno bon ya ki mensiksut. Sim la sya ba ki ksut kin kran ai. Namar ki latip udai uai. Anda ula kidang step harngap. Jisu ula mi na yeng ba ula lech syaka jaga kenja banduai. Usiman bat kilok jung kila liwat ya Haba kila syam ya kila ong. Baro kiawat ya me. Henry Jisu ula pai ketien. Ngidai ban lech syaki weipat kisnong bamarkam. Ngadai ban yalap hakiru namar ngalawan na kebenta kani. Kumta ula lech keleng ka Galilea. Udah yalap hakisinekok bat ubekno ya kiksut. Ubapang nyang lengkut lawan sa Jisu bada kabadam ko siu ula kerpat jing yarap na Lada memon ula ong mela ban penkut yanga. Jisu pat ula sengusen ya ula kene ula kakti ba ula kta ya Ngamon ula jebab tu kut no. Markem ta unyang lengkut ula ja na ba ula kut. Jisu ula bidong ting ya ba ula pa no ya si sendon. Pej, wat ya tu brio. Ula ong, kilet bak sya uling do ba un pej tu ya pi, bat tu terwai ke jing aingu ke ba Moses ula hukum. Kani kan saki ba pilakut. Uta ubri ula let no ba ula sedang ban priang ikan ke kubor keleng. Ula penapat ba haduk kata ba Jisu umla syu ban let rung hakinong ba ha kabapau. Henry ula sa hakijaka kenja bat kibriu kilawan syau na keleng. Ke gospel jong utrai ke jingero emi ku Chris. Da kesengi ngi sedang ya ka gospel kerkum Markus hadian bangiladap ya ke gospel jong Matius. Ya ini ngibduai ngipan ya ke jingai ba mangingil long ki baya ini ngiladap kawai mentang ngi sedang sa ke gospel jong Markus bat ngipuli silendong sisngi kumbang ngile ya ke gospel Matius. Hakaba sedang do ya ke gospel jong Markus uthok komne kajing sedang ke kubor babha Jisu Kris ukon jong ublay. Kajing sedang jong ka kubor babha. Kidon ki kintin ki bala ising ngidon kam sngotho ban dubla ban ngam jeliu. Haba Markus uong kajing sedang kala ban thoru bakadai tang kajing sedang ya kanika jing tho ba ma sa tho na ka benta jong ki kitu ki ban sapuli ya ka gospel ba ma tho spang Jisu. Kala ro ban tho ya ka jing mut bakham jeliu. Bat kajing sedang ya ka jing thau ya ka perthai mariang ba ki baro. Kini artli ki jing mut kila ban dan lang hakani ka jing ong jong Markus. Bat hau Markus ka jing sedang jong ki mensua boleh la thau ki baro khat bat menta ka jing sedang jong ki baro khat ka long na Jisu hau Jisu badai Jisu Kris ukon jong ublay. Natara beteng susyo uong ba kani kadai ka kubor babha. Ka kubor babha ka jing sedang ka kubor babha. Ka ketin Greek ana benta kani ka kubor babha kadai ka kentin ka bangi ong evangelion. Kani ka kentin evangelion kamut kubor babha bat khamtam hakapor jong Jisu hakapor jong kisiim Roman. Ka jingmut jong kani ka kentin evangelion ka bamut ka thau ya kanu ka kubor ka bawan na upat sya. Khamtam ka jingkha ya ukun jong pat sya ka bamut ubalong umban salong unong yo pateng ka hima ka bamut ba usim undan barobor unong yo pateng ka hima jong kabaar ka thoru ya ka jingkiu khat jong patsha ka taru ka ka kubor babha na ka benta jong ka hima barok kawai bar ka balai ka thau khampak kerpang ru ba ka kubor ka bami na upatsha ka dei ka kubor ka babha ka kanu ka ba upatsha upan bana ka bamut ka ta ka ka kubor ka babha na ka benta ki ba bar Markus ubatho na ka benta ki Kristan gentle uong ba ka kubor babha basisya kamdai ka bawan na upat siya handrai kadai syapang jong Jisu Kris. Syapang jong Jisu Kris ubalong ukon jong ublay. Nang tarang iyo ihang ni ong Jisu Kris.
artli ki kerteng jong Jisu hakani ka uai Jisu ba ude ukres ba Jisu balong ukun jong blai kini artli kilong ki theme lane kita ki phang ki ba kongsan ka gospel jong Markus hakal nong ka ba phra ka khat ba arfinyo do ba laipho hamar pedeng jong ka gospel jong Markus ubu yakani ka jingkili kibre ki khat yanga ngadai uai ba Jisu ukeli kibre ki ong Jisu de uai bat Simon Petrus ong melong ukres nataka daw melong ukres bat hakabenta ba khado do jong ka gospel lenong ba khatsan ke khat balai pho khandai sau pho haba Jisu usdien halor kading phana utu orang ba sispa ong da sisha uni ulong ukun jong blai kabamut na bas dang Markus ong bakani kadai sipang Jisu balong ukres balong ukun jong blai ya ka jilong kres la sakhi de ki kam par khot hamar pedeng jong ka gospel uni Petrus ubade uju usakhi upla ong ba Jisu de ukres Mesaya balangil ap khmi lenti bar hamar ba kut do jong ka gospel bade uni gentle wan chakmat ba upla ong dasisha uni ulong ukun jong blai ka ka ba Markus ha tho ka gospel jong ba Jisu de ukres ukun jong blai ngiyo bala penpurai ka ha ka gospel baro kawe kani kadi ka jing internet jong kani ka gospel ka kum Markus kalalong thik kumba ha kalanong ka baningkong dukat baningkong Markus ula present la da open ya kata ka hang ka ba mau kwa ban kran ba ha ka gospel baro kawe unsa pen kumno Jisu ulong u Chris ba kumno Jisu ulong ukun jong ublai ha kani kalanong ka baningkong ngin sa kajinga tingku bat ki mensim baman bat utu bre ba song suat bat haba ki yo Jisu maki ki itu ya ka identity jong Jisu henry Jisu klemsha ya ki bakin penbena ya ka jinglong jong lane ya ka identity jong ba ma de nang ta pederu ha ka jing pen kot ru Jisu pun ya ka bor jong ya ka jinglong kun blai jong halor ki mensim baman halor ka jingpang ka jing sitom kata ka ba Jisu wan ban le ban pelat lu yengi iwai pe wai kawai ka bakong san ha ka gospel jong Markus ngin shem ba Jisu ukhang barabor ki ya ki tu ki brio ba ma upon kot wong what dia tu brio kani ka bagi ong ha ka tin parek nda pi pulis pang gospel Markus pin salap ini ikin tin ba ong ka messianic secrets lane kata ka jingbu ri jong Jisu ya ka jinglong Messiah jong ka jingbu ri jong ya ka jinglong Messiah jong laring ipet ha ka khot ka ba sau pho teter ka jingpun kot yo tu ubrio basa nyang lengkut ru uong wat dia tu ubrio messianic secret kani ka den ru ha ka gospel jong Markus ha ki wei ki lendong ru bar kadi ka wei ne ki phang ke ba kongsan ha kani ka gospel balai Jisu ukhang ki brio ban yathu kada kolong ba yo le si maki kin sa sungut hu bakla ba Jisu ulong Messiah ban yale patma percha ki roman ban pelat ki na ka jinglong marau ki roman henry bat kata le si kan sala ban khanglat ya ka jingalap jong Jisu ya ka kubor ba ban ya dai kata takada bat bakapor kampat poi takada Jisu ukhang ya kitu ki brio ba ma upon kot ya kitu ki brio ba ma pelat ya ka jingte marau ki mentim paman bakin yathu ya ka identity lane ka jinglong jong ba ma ulong kata ka messianic secret Shua bangin pengkut ha kani kalendong yu ka bangila puson tengah ka gospel jong Matius ru saka tangban pengkut pada la rengi pet ya kedukot ka basau pos pang kajing pengkut yo tu ubrio ubapang yang lingkut basa yang lingkut hadien ba Jisu la pengkut yo ni ubrio hadien ba Jisu la pengkut yo ni ubrio uni uang yo uwa dia tu ubrio nri uni pada ulali ya tu ubrio haduk kata-kata haduk ba Jisu umla su benit rung hakanong ba hakmat ke bapa ba ulai sa hari kenja ke gospel jong Markus ko ang ba Jisu ula sa hari kenja hang ni ka don ru ka wei ka ba internet bahaya ka mission jong Jisu wan ban shim ya ka jaka jongi unong pop shwa ba Jisu un pun kwat yo uni ubrio Jisu udan hanong ba uya kendo bat ki brio uni ubrio udan hari kenja menta pada ba Jisu pun kwat yo uni ubrio menta ula ban lek sayeng ula ban kendo ki wei pat udan hakanong ba Jisu menta uha ban shim ya ka jaka ka ba uni ubrio udan menshwa kata uha bandan hariken ja kani kani ka farsi ya ka baham jeliru ya ka mission jong Jisu ushim ya ka jaka jongi iwei pa iwei uplat yangi na ka jing kri kenja
upenlaj nangi yangi na kajing syate merau, upenlaj yangi niki bar ukhaj kembaong Paulus hakasiti jong ong ba nak asiti ba arshikoren ong ba nakabenta jungi ublay ulap nong pop ya uta bam syem tip pop ai kenang ba hau jisu ngindup kelalong kikhuan jong ublay. Ha nakabenta jungi ublay ulap nong pop ya uta bam syem tip pop ai kenang ba ngindup kelalong kahok jong ublay. Kani kadai kejingle jong jisu nakabenta jungi. Tu ai nginangam jeliu ya kaktian jong ublay kabadai ka kubor babha nakabenta jungi iwe pewe. Bakam kerpang ngin syam yala dala dehi ya ni jisu balong ukris ubalong ukun ublay tangba ubalong ukris bat ukun ublay ban pelat yangi kamtam nakajing jot jong kajing nakajing jot jong ka pop ban mau basyim ya kajaka jungi ban pelat lut yangi en ya ro ya jisu kris junam la junam amen. Kajing duai jubile kokpa bah peneng tu ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau kun jong me jisu kris men jungi bat kading jong kajing ka bala penrem hakido not jungi da mun siem ba khut kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku nak benta kajing wan jong ka hima jong me tu ai ba kajing ai jong me kan pen kelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. Tu ai baki sembai kin pen kelai kalong brio man brio na syapo ba ikjing thau baro ha kajing khmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong kajing sniu ka buram jong me kan tengshan syabam jukun. Tu ai ba kajing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kermen ya kajing terang na ka benta kispa beneng. Tu ai ba kani kajing kan pensap riang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen jungi sya satlak ka perthai syami ublay jungi ubala kerku junam kan long ka buram bat kajing ro si junam amen. Ka buram hau pa ba hau kun ba hau siem ba kut kumba kelalong ha baning kong mju menta barabol junam amen. Kudu nut khutam Jisu kumare kutu isn ngi kumare ak nirap jingi Kristan tu dua anak menta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba kun amen.